Male, che kondial ner ke churgwan ka gat ke ye ko ngo arero. Chana ben ga lesson era ude ka wa ka second quarter. Chiloi dan te long ka bus e chukuna la bus na kon ka quarter nyam chana ben ga quarter era ude. Ka jen lesson 2 ra jan wale to know God ngai ko. Ngai kon en quarter era ude na me ken le ura ja ga piet inde piet karan ra ko. Piet inde piet karan ra ko. Chana ra ke reality check ke we ke juo and wale bana ra ke ngai ko. I don't know. Our memory text take Jagaka John Chokowal Barrow Buzz in Jogden, Kachalarane. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Shawagan a menya latigan dorar, and o de caningash, and o yin kut kel kara, yin kut kel in talk kara, can a Yeshu Christo H. Jack. Shawan a menya latigan dorar. And o de kut de ngash. Jen kut kel in talkera can a Yeshu Christo H. Jack. But me tea coro down and tell me angel latte dorar no more kara. And then take a long and dumber and o dong de contact me dorar jack. Ko me gwen jeng ne kana jack and a kana. And go kut and yen kut in kel kara. Kiangumolode and go no de kut de ngash. What does it mean to know God? I don't know. Ray chenga, young wood can corner take a mark and around my right corner or the ran pea the direct quarter. Piet in the piece Gamarun yen around sometime and a hidun karo. It will be I took among a year or dun. Make a yen mat be I took a hidun karo. Make a yen aid a quin be I took a hidun karo. That time in a general dun like we learn a character and what I may she and a shiamatedi. Nash chianga no more. Sometime be loose, but open thin. Kogo, much young and machine, I better a tashing at the ram or maybe lost. Don't bear a look quiz. Being as a will be awake when Yamre Marga do ninja no she ever quiz. Come here, I'm a low run, and will be awake when Yamre Marga do ninja and no shibaron. A laboring a scaran, be tashing around beyond us, me been there lot in came into the loderation around being us. So Malarga Jeno, it take it dora, ego, they need their con ideality, they con cook kel and talk their con and I can a year shoot a yak. Ego, she year shoot a con nung sianquat. Banachang could banage the character of God. Chanajanen, Ray Turker Jesus, Kachanajanen, Ray Wine, Tachi Ye Chocolate, or you the conquercan. Till a wild kill me, they con chang could night in the name Chanaja Queen, Michanaja Queen Ray Rico. Quarter, the show organ, a jacon nake, Kamago, long ago. A read codin tick. Till get dark and a read codin jagor. Read codin tick, agent Jesus, read in jagor, and yen right codin queen corner. A labo Latin lat Bible and no code. Cherry lat a chi ye sure ben chuk chokut the con ben lat cook. But no queen con ray right codin teme. A young matiti chananga codo. Ego chalar no and he took a young code. Engine Kellen Bosnagen Reiko de Maroon wake a one yam yenokot. Chiel and white chariot mago along chalar guame and oe. The last message of mercy to be given to the world is a revelation of his character of love. Alabo right in Jogdien. Love right coach kaloa in Jogdien, ke right palaka in Jogdien de come you are me. Ego back in yours, chianco de la nook. Ba with more buying your chianco de la nook. I don't want the tea or down and tell me what does it really mean to know God? John McQueen Conga John Choker, Warga John in them, Choking one, but the Medagdi and Chelar and O Ramalarje. Inga ye, Catil raid and nook, Chawara mo chalana talk. Co could point again and nook. Mulunago Ramatil raid and nook. Cook no ngay quote a John Chalana talk. Shall we knock a reba, Warga John and Yam choker robers and one din. Shall what am a large bo and only your quote. Kitchen what quote? K. Lue quote, check a cup. Shall what am a point again, a gwen catcher. Molono read a large man, I would do with more digging as you can.
e wo de win mon de chian du de nga chekan ke chiang ngai de bang no be chubre chere de ni ra mo ra ma la te ne kara e wo de ke chiang ka ta chiang ko e wo de na chiang ka ta chiang ko a won je no mo nung te gndo ra ro no so la bo cha go no ko no ban ko do ban ja ngai ke jo bang gur ko no go ban chet ko me ke yen mat yen ran you have to live according to that rule of law to come dun yen ra me chet ke no mo go command de yen ma right kon ke we ko ke o ramirel goy de ro cha kon jogo no command de no God is holy ko ramirel goy de ro so me jira mo ran Catholic ke ran dol mo dong I think according to Tokyo anyang cha translate de ra mo boy go me boy yung mo lot ke tin ko de holy ke je read de chal ke holy ne me wa read mi ko na ling along lat ke je long a nga ko mo ramirel goy de ro e ne me krel goy de ro da ke long ko chi chiang na ten te me chro de ger ke mi tele we me te ke nyo wa mi che ling rel goy de ro read mo mostly la yos ke je long ko e read kel me nyut ko de long re ke ti dial dong te read to kong de la ling kon ko ba che dong te ke me ta ke te ma la to gol ko ba wa ta ke je no mo. For example, we can say Sabbath lap chang long de we chang long is holy. Sabbath is a holiday. But Sabbath kia chang long chi goy de rel metelokot. Rel goy de ro ko kot ko chi kot ro laten. Metelokot tele chang long merel goy de ro. You see? So mo no re chang ni dia te la chang kot. Mete ke chang de kon ka la den wale. E chang me chet ke go e chang me chet ke go era mi rel goy de ro. No. E chang me chet ko je ni era merel goy de ro. No. Ke wo rel chang kot ro de no mo. Akel me nyu de no te ke de ke tin kong. Go cha kon jong me dan no en go ngai kon ne. En go ngai kon kut e nyen kut ke la kra ke ne ye shu in che jak. En jen do mo nang kon te ke me do ra ro. Ke cha na dan bus ban te me no en mo lo de no de kon kun ngai. De da lieng ala lieng kon me ko mi jen no cha mo ni gwan jeng ne point ne ke ne ja ka ngai ke ne en o ko de nyen la kut ke la kra do. Ke mo de te le teng me do ra me te ke what happened? En mo bi ne de ngai ko kut te chet ke ro bi ke pe no bi ko de te ke me do ra. Well, first and the only thing go chi ko te lose ke chiang a chi ko te lose ke chiang ko. E chang ngai ken ko chong mo ke me te ken lose ke chiang de. So ngai de ko ra de ngai me ngai mo ku ro we have to have a very deep understanding. Ke je ke chiang de. Ke che wo dong ba ne chu ngai ne bang but we have to live according to his will. E wo ba ne chiang chet ke min go re. En je no mo nyu ngai ko de go ro ba kam ko na ta me cha no kun ngai ye ra mirel go de ro. Me cha no kun ngai ra mirel go de ro. Be chu ro no ki gur kut kon ba en o de go da ro rel chet ke mirel go de ro. Me kwen kon ga Leviticus chapter 20 ke gili ba cho ke janang ro ba janang ro ba kel che la re. Thus you are to be holy to me. For I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the people to be mine. Chuwe ka jen kwi me chet ke no. Go re jen o yen pain kun bia yi ga ne te rala. Ki bia yi ga ne te rel goy dung ro. Ko gen point de rel goy de ro. Ka jen kwi me yet ke no. An che ye le ra re ne ni dial ko bia nyin ka. Now, what does that statement mean? Che wo dong ba na kun ngai ka ra an go rel goy de ro. Gur ku do ba kon mat rel goy ka mirel ro no mo. Ka go bi goy da ro rel be chet ke je. That is the only difference. Again, Kelly be con news. Ete kon ga de kan e dun kon. Chane je ngai nin chi John kon jo ga me ture de no ko kong no ngai ko dia kwan ka je. Me tit kon wai ni Yesu kon jo yen ba ngi kana me e go la pene ka. Me ture dun go no kam ni kun. So mo lo no che wo ngai kon Yesu era me chi tiang go no. Che wo dong ngai kon ko dia ra me te go no kara. E go kon pain kon ba ni yik te go no. Me til ndong me te kon ka ko kon no ngai kon ne. And then nyu the yen te men go chi ga kon ne ka.
we have to love ban yik te no kam ngi ko na ba rel ko dan goy ro ba ka ci goy dan ro rel ba ngode ci ga kon ne ka nje ro ya la ke le Leviticus ndema ka first Samuel in Julian choka da ubazra ushalare. There is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one beside you, nor is there any rock like our God. And ushalare wo tilla da merel goy ro chat ko konel. Tilla da merel goy ro chat ko ko ka tok pan tilla da mi chat ke ji re ne ni dia. Ka tilla pa mi chat ko da no ko rel goy ro. Isaiah, let me find a Bible go tong nas go there Isaiah, me chala Isaiah de ko no kwen kel. Isaiah choke janang di we borrow verse 15. For thus says the high and the exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly of the spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. Tong no re chala na. Verse 15, Isaiah show janang diejwe baro verse 15 shalarana. Kashu kunyal in intenial min rel roh min tek atel pek merel show the roh we he an chienganyal gwaz merero kashienga bakel kanei tin jet loiken ka koch kamo jane tin koch ketik kan lo ka nei tin jet loiken. You see, God is holy. So and goy kon ya lamo and jen kon gur kon de kon nga sha kon jo Bible kan le je tiang ko news kon ko di ramerel goy de ro ko me sha la ran ko di ramerel goy ro lot ko no di aram til reide dwer ko til reide je. That is what it means to be holy. Mo gur ko ne ka bo en wo bi ka chet ke je yugo ne kan wo pale je ka pale dwer me jugo ke re ko wona rel goy de ro me lo no til reide je ka til reide dwer yen ba biara dun ying mat re chenga de redin chala nuk in chana je me na nu chi ye shu la ran ro ba ngi ka ta no ka dun e go xiang ko ken liu cha summarize into nuk to ko re ku dun nok ke bira me gon tie ko dun nok chet ke me no ko ro du en yen do ko no mo yen summary ka xiang ko de chana je ka san de cha ngi no kon pan lun ngo kut point is 100% good. 100%. Allah bo til reide me chala ri we en yen we de no mo so mo we je me kan liom ga ta kon kut chet ka ta lat ke na je chai ni zeno mat goy ka ke ne je ka cha ro mat kel ko shi kon mo gwa de nga ni mi chana mi je nga kut til je ka na goy de cha ro net kel a goy ka ra de is holy ka jen ku mi ke no wa gu ne ka bo en obi ke yik te ka ta mi chet ke no mo. So we know the center of God character is holiness. Min tini yen nyam re ta shinga kot ken liu en yen ta we ka ko mirel goy da ode na me. Ko tele mi choro da mat ka goy de. Mo wo kon mo lui kon ka ta shing no ko te pande chana kwen ka Sunday. Cha kon yoga kot is omnipotent. Omnipotent lo no ara mitil luang de par. Well, kot mitil luang de par. Ego tele mi tene mite mo dong mite ka luang mi chet ka luang de wi mo ne. Mo lo tele ma de rum ga no kot ka bom de. Well, me bom long ko do mo. Me cha ka mat kene je mu de je. And then we take on the quad me chal ga wuri ala do no Trump te we me te ga me din ga wi mo ne cha ka kap. Ene ra mo right ka right me de tin de la we ka ni ben we na do ra be kap. Be ben yen ko te ga luang de la ni me ka na mo. Ene ra mo we te ga mo la de be jung na we ala je ne. Ko te ga luang mo le de me che ka to la bo ra me te ga luang ga te de ga me je la duwe na ka luang de. But goy ko nyal e che ga mo te ga luang mo le de dia lo che kon duwe ka pe luang de. Che kon duwe ke je. Che kon yak ko wo nyara me te nyang luang mo di do. E te de jag ne jom de win mo ne me de da ke lo. Ko ngo de chu ko win mo de ke je. Ana e chang ye lung no kon de me de chang de ja ka le belong de te dia ja ko rol win mo de ke dia luang. E che no ko do luang no ngo de tek te dia win mo me te dia lo ke je ken. Ajen goy ko de lat ke rel goy de ro no mo. Ko che luang de me di de me che youth ko be le ne te je ko tre de je. Cha kon jo pe chen wa ra ma nge te dia. Omniscient.
rama ngi ti dial me dung tel lo rama go chen de ma kwana la re o me te kon ga rama ngi sikre ni dial ndore me gwa de na ham ke je ko ndem the best military powers ara me te ga surveillance ma la ngi tin dial lat ke ne te kon take a software me cha ya le ke ji Israel me jal ga ko wi mon te ma ke kwardial wi mon software mo la kwa telephone kwa hack ye you don't even know when o cha telephone do cha hack ne india len choli ruwa inti dia la di Facebook ni tin guji ane to dia la ne to gwe ga ka gwa ma dong ala nga ye ga me gwa den ti no ne dia ala bo chere ja ko kud me ngin ku dia len to ke ji. And they're using that to kill so many people. Dem kwa la ro me jira maga ke kume we ke cha telephone du cha la ke gen software ba tin dia la di kan dia ba ka ngai la wa ke ne ji gwa den cha e ke ten la ba lat ke te je ko ngai ke te dia but ko gwa ko da chang na ma ngai te dia ko kwi da no che mi ngai kwi dan ja ko dong ba buar ko kon ke cho kon mu re ke je ko ngai te dia ko kwi dan ai nyen ne chan ga goy ko merel goy da cái quý gọi là no more ở ngoài này là mình lúc cái chóng cái justice thế cái khoai lói cái thế cái nôm một tel per cái này liệp bịt cái mình đi mình đong mới tao mình lên cho cái pal là bo tao mình lên cột cái pal in term of wisdom tao mình lên cho cái pal mình đụng tel lo ra mà holy mình đụng tel lo ra mới real gọi đó đem pal no more day use code đi lên cái gì trên term một quan là nên term mình chỉ là ngay computer long ở ngoài là lấy cái gì mà taga long bi bang ni bi yo kwal ga bang ni ke je bi information ni now camera ke je bi tel ngwan net yek dial bi galat dong de now bi ba ka alang ka stock market ke je a chano bi yu ngwan bi ke je but ko do del goy de ro che pele mo di de mo che youth ko bele ne te je re wa ke lo so de we ka won yam ka ta che nga kop ken le wala po nyen kwal la ne je the holiness of God and the center of his character. Mijay ga te ga de ti dial ego God is holy. Aramitul ready je. No 100% ramago. Chaw mo gui konta ga je to ga ma ka nei te di te kon. Te chi je ke gwe na ta Moses or amate di. Dong de mu de kon Moses gwe je ramate ga chiang chung ni me di long. Mo gui kon Isaiah bo no mo gui kon Ezekiel, gui kon Daniel, gui kon John. Chi ka kon nei don de ga gui jen go ka kon mo per có rõ đàn cái đây là gì nó linken con cái chung cái này để tiêu chẳng đi là long cái chẳng quật à chẳng này mới quy con cái đó cái này để tiêu chẳng đi cái chẳng quật đó why chẳng đi cái này mới chụp ra cái quật cô muốn chút thua the first time mình chỉ cái chụp cô nên cái gói quật mình nên cái gói quật là yur cái nào weekend wari cái đi albi cái chung ra tu bang cái bảo vật cái đi al yur pincher cái này đi chỉ liu cô đi chẳng gói đi anh chỉ đem el par cái chẳng gói quật George ngode la we pal radio no ka ne di judweri ka jen ku me yet ke no no e wa me ra me che ke Ellen White me che je ne wo ka vision che tere la ka ni ne no ko wa te le rien ma dong ma la bara to de la no glory enyen rie de tak ne jen ko dong de ko le ka jam ko ne long ko di de enyo bete ke dida ngwa de tene ken nyuren nyam kon na chang tel mo dong la long ken ke lat ke tie ke ko la lat ke no kit ken din mi jal ke ole ya ken ni ngoy ko de di de me ko tel mo dong manen ken a go manen ken ko flow out of God ne chang a goy ka ra den ne tieng with mondan only good flow from God enjen me chet ken no mo Awati ya kon kule tie yenda magati in jog den guama. Truly God is pure holiness. Awakut a goy karade. Tell him dong me chamatin kapok. And when we come to him, mechane bengeje, we must see him as such. Banaje yugwe ra mechet kanamo. Alara me tell him dong me chaliamtin a goy karade. Now, how does knowing this inspire you? Mangai kon kup kajen ngai met kaname. Mengai kon kut ka ngai me chet kana me ja kon ke te din tam. In what way does this challenge you regarding your own character? La be chukun me che ko ngai ara merel goy do ko tel ma dong me te reide de ji ja ko ba de
Did it all the quok niam. Did it shianu bede la gare. Ko did it chet ke chang quok. Kunyan gwa ja kon charlton and tama. And go let ko con right quok. Ko ba shiana ne jega me ba transform. Ba gare shiang quok. Bi kon rodan mat re goy ko quok me chet kana mo. Alabo go and tama no de kon rodan quok niam chemilat pole. Quok dan ko ron niam go all thut con joker and go de con chet ko then we can marry con and yam ko de con chet ko and yan cook niam no more good con chet ko de chana bat de dan and you know good con de con dan yoka re niamo ko dong de ne take chet ko ram pal ro de pin gwa den tetin ram no gwa den tetin but am ko ro de niam ram lo gwa den tetin kwel go be chum niam kene nu ko ro de niam ko ro de ba lo je kan to o ken ne go lo ram chi ro de pal pin Ray Chiang Mintegaje, Alabo is contented, Kata and Tegaje. Then tell a look Mongora. But nay, the Alan Quakorodian, Yambi could be Yuandian Banan, could be good and will be a look by Jagakan, maybe could be a cooler guy, Ray Chiang, Milachianquot. No. And a pal. Cause the Merel Goidero, Guadin. Chakajulo it as Lloyd, Kerwini, Tin Chikambo Guadin Cassava School, and go there and Pete Ray do. Capiet. Medir roda tie kaji kwa din ngai ne je no thot o ko jong ne chang palang ne je kwa din ka long bu ma du min di kapte da kwa din kwa den kwir kun kwer ko ko ro nyam kaji ka kwa din me chi ne ro pal pin bo ka tare wa me kwa din lang ne ji en go ber bi ko ben wet kwa ne ko dialen chara to tin jet ke me chi nyal che ban pin ka chi ye ju je ben wi mon ko ben e dialen chi ba ka ben gor kwa din wet ko pin no wa dang wan dial Tun will be natural re go yo ko inchirialaka. Pangwa de lat nyam do go should do, should got me la kwara. Amen.